Odmah iza prvih brežuljaka, iako izvan dohvata rijeke, nalazimo plodno i zeleno Vrličko polje, na čijem rubu je glavno naselje Gornje Cetine, Vrlika. Za Vrliku se prvi put čulo 1185. godine. Kasnije se često spominje kao središte istoimene županije. Poslije Turaka naselje se i dalje zvija po tvrđavom, koja osta visoko na litici, prkoseći vremenu i zaboravu. Najgornje polje kojim protječe Cetina zovu Cetinsko ili Paško. Tu rijeka već postaje šira, primivši s desne strane vode drugih izvora. Nakon Paškog polja Cetina ulazi u Sutjesku, to je Garjak s poznatim vinima u krajini, pa i selo se zove Vinalić. Vinogradarstvu i vinu se u krajini posvećuje velika pažnja. I kada suša sprži kukuruz, kada zakaže žetva pšenice, nije tolika tragedija kao kad tuča obije grožđe. U Garjačkoj klisuri prvi je pravi most na Cetini, a nedaleko od Garjačkog mosta nekoliko je mlinica. Nema više Gotovčeva mlinara Sime, ali nasljednici melju brašno i peku istu pogaču vrličku.